Yes, nawe rero nguhereje ikaze hano kuri News World Rwanda, ni YouTube channel yawe kandi yacu tuba turi kuganiraho ikijyanye na siporo cyose. Hano ndakeka ko aho uri hose kandi ukomeje kugubwa neza, impagarike n'ubugingo ari yose uri fresh cyane. Rero nizere kandi ko wamaze gukanda subscribe hano kuri no channel yacu kugira ngo tujye tubana buri munsi uko amakuru agenda amanuka, niko natwe tugenda tuyakumanura hano kuri YouTube channel yacu. Rero iyo wamaze gukanda subscribe nta kindi kiba gisigaye ni like ndetse na comment nk'igitekerezo cyawe, ubundi ugasharinga iki kiganiro cyase aya makuru meza uba wumviye hano ukayasangiza abagenzi bawe nabo bakaza kuba baryoherwa. Amakuru rero dukesha mugenzi wacu wamwita Jado Dukuze, nari kuvuga ati ikipe ya APR Football Club yamaze kumvikana n'abakinnyi bageze kuri babiri, ndetse abandi batatu byo biri officially yamaze kubaherereza release letter ngo bajye kwishakira aho bajya gukina. Ikipe ya APR kandi iri kuvugamo umutoza mushya ugomba kumenyekana vuba aha bidatinze, dore ko iyi ekipe ku itariki 17 z'uku ukwezi kwa gatandatu turimo nibwo izaba isubukuye imyitozo, mu gihe ikipe y'igihugu Amavubi izaba ivuye mu mikino yagiye kwitabira hanze y'u Rwanda, ndetse abo bakinnyi bakaba bajoininze bagenzi babo basize mu Rwanda. Ikipe ya APR rero hari kuvugwamo umuzamu wa Musanze FC wo nta wundi bamwita Muhawenayo Gadi, ndetse n'umumediateur cyangwa se nimero 6 mu kibuga hagati wo bamwita Mugiraneza Foro Duari wavuye cyangwa se ugomba kuva mu ikipe ya Kiyovu Sport. Amakuru rero dukesha umugenzi wacu afitiye gihamya nuko ikipe ya APR FC izagura abakinnyi bagera kuri 3 b'abanyarwanda, mu gihe yamaze kumvikana n'abakinnyi 4 b'abanyamahanga barimo myugariro ho hagati cyase central defender, 2 bakina imbere ndetse n'umwe uca ku ruhande. Ngabo rero nizo signing ikipe ya APR FC izakora. Rero ebyiri z'ingenzi zo mu Rwanda zo yazisoje ni Muhawenayo Gadi ndetse na Mugiraneza Forodwari guturuka muri Kiyovu Sport. Mu banyarwanda rero 3 bumvikanye n'ikipe harimo wari umunyezamu wa Musanze Football Club uko nagendaga mbigaruka Muhawenayo Gadi igiye gusimbura uyu umuzamu, agomba gusimbura Ishimwe Jean Pierre aka Mario wahawe uburenganzira bwo kwerekeza ahandi, nubwo yarasigaranye cyase yaragifite umwaka umwe w'amasezerano mu iyi kipe y'ingabo z'igihugu, ariko agomba gusohoka. Uretse rero Ishimwe Jean Pierre Mario, iyi kipe kandi izarekura umunyezamu wabo wa 3 wo bamwita Mutabaruka Alexandre ngo agiye gushaka aho yakina abanzamo, aho byitezwe ko izazamura undi munyezamu imukuye mu ikipe yayo y'Academy APR Football Club ni Intare FC, nayo ikina mu cyiciro cya 2. Rero bagomba kuzamura umuzamu w'Intare akaza agafasha Muhawenayo Gadi ndetse na Paver Nzira. Undi mukinnyi rero APR FC yamaze kuhereza release letter ni Ishimwe Christian ndetse na Fitina Omborenga bakina mu bwugarizi bw'ikipe ya APR Football Club. Christian murabizi ko akina kuri 3 mu gihe Omborenga we akina kuri 2, akina iruhande rw'iburyo kuri 2. Amakuru rero atugera havuga ko aba bombi batazasimburwa n'abazava hanze, dore ko APR Football Club yiteguye guha umwanya ubanzamo umusore bamwita Ndayishimiye Dieudonné aka Nzotanga Fisi. Murabizi rero ko nawe nubundi ari umuvandimwe wa Ombarenga Fitina, nawe agomba guhabwa amahirwe akamba umusimbura we akajya akina kuri 2, mu gihe Gilbert Byiringiro wari waratijwe muri Marine azajya kuziba ikiho cya Ishimwe Christian akajya asimburana na kapiteni kugeza ubu ngubu. Kapiteni wa APR Football Club ni Niyomugabo Claude, rero azajya akinana cyase asimburana n'uyu nguyu Ishimwe wo wita Byiringiro Gilbert. Ikipe ya APR FC yari yaratije muri Marine FC hariya i Rubavu.
Undi mukinnyi rero wamaze kumvikana na APR Football Club ni Mugiraneza Forodouari nkuko nabigarutseho, umukinnyi wo hagati wakiniraga ikipe ya Kiyovu Sport Urucaca. Murabyuka neza ko uyu Forodouari yavuye mu ikipe n'undi ya Marine, aho yari yasinyiye ikipe ya Kiyovu Sport amasezerano agera ku myaka 2. Rero ikipe ya APR Football Club ngo yamaze kumvikana n'uyu mukinnyi, igisigaye ni ukumuhereza ikaramu ubundi agaterekaho umukono ku masezerano, nawe akinjira mu ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club akajya gufata ku ifaranga. Uyu kandi akaba afatwa nk'umusimbura wa Mugisha Bonheur Casemiro wavuye muri iyi ekipe mu mwaka wa shampiyona wabanjije uyu dusoje, ariko kugeza na n'ubu yari atarabona umusimbura. Uri kuvuga ko uyu Mugiraneza Forodouari azakina nimero 6, mu gihe nimero 8 igomba kuzakinwaho na Ruboneka Jean Bosco, umusore uhatanira kandi igihembo cy'umukinnyi w'umwaka. APR FC kandi itegereje umutoza mushya mu ntangiriro z'icyumweru gitaha, ndakuvuga guhera ku itariki ya 10 ku munsi wo kuwa mbere niho biteganyijwe ko ikipe ya APR FC izaba itangaza uyu mutoza, kandi ko APR FC izatangira imyitozo tariki 17 z'uku kwezi kwa gatandatu, mu gihe nta kizaba gihindutse. Ubwo abakinnyi rero bazaba bavuye mu mwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi, bazaba bageze i Kigali mbere y'iyo tariki, bagomba guhita binjira muri kampu y'ikipe ya APR Football Club. Ikindi kandi tutajya tutavuze ku ikipe ya APR Football Club, nta gihindutse nta gisibya, APR Football Club byitezwe ko mbere yo gukina imikino y'amajonjora yabanze ya CAF Champions League izabanza gukina imikino ya Sekafa Kagame Cup. Ni imikino rero ya Sekafa Kagame Cup yasubukuwe izatangira muri uyu mwaka mu kwezi kwa 7. Rero ikipe ya APR Football Club izakina iyi mikino ya Sekafa izabera mu gihugu cya Tanzania, mu gihe kandi ikipe ya APR Football Club yatumiwe muri Simba Day cyangwa se umunsi wa Simba, ikipe ya Simba Sport Club yo mu gihugu cya Tanzania, nubwo magingo ya kandi bitari byamenyekana niba izitabira ubwo butumire. Ku ikipe ya Simba yamaze guhereza ubutumire ikipe ya APR Football Club, ikipe y'ingabo z'igihugu cyacu. Rero bagomba kwitabira iyi mikino ya Simba Day ndetse nino Sekafa Kagame Cup mbere yuko bajya muri CAF Champions League. Nuko utegereza tukareba uko babasore bazitwara. Ikipe ya APR Football Club imaze kumvikana nabo, harimo Muhawe nayo Gadi ndetse na Mugiraneza Forodouari nimero 6. Rwose nukuza kutegereza tukareba imyitwarire yabo, ubundi ikipe ya APR Football Club ikashyiramo n'izindi imbaraga. Ikipe ya APR rero ku batoza nabo iracyari kuvugwa mu batoza benshi bagera kuri 3 gusa, nguhabwa amahirwe n'uri gutoza muri Algeria, yatoza ikipe ya USM Alger, ngo ibiganiro bigeze kure. Kandi tutibagiwe n'undi watozaga iyo bita Petro Atletico de Rwanda, naho ndamwita Alejandro dos Santos, agomba nawe kuba asinya muri APR mu gihe cyose ibiganiro byagenda neza uko babyifuza. Shortlist rero iriho abatoza 3, nabo ngabo tutegereje kuzakuramo umwe agasinyira APR FC nyamukandagira mu kibuga kikasi mitutu, kipe y'ingabo z'igihugu. Ikipe ifite ibikombe 22 bya shampiyona mu mikino cyase mu myaka 29 imaze ishinzwe ibonye izuba, ifitemo ibikombe 22 bya shampiyona. Ngayo nguko rero nayo twaba tubabwiye mu ikipe ya APR Football Club, no gutegeza tukareba icyo bizatanga, nzindi signing ishya ko zizagenda zitangazwa, natwe tugomba kuzibagezaho 5 kuri 5. Bana natwe rero buri munsi ukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ubona notification mu bambere, ubundi dukomeze kuryoherwa enjoying football kuko niyo mahitamo, nicyo twiyemeje. Namwe rero mu
mujye mudutiza amatwi ubundi tuganire kahave, kandi nize ko muzajya muryoherwa n'ibyo tubagezaho. rero ikindi nakubwira ni ukukwifuriza ibihe byiza, impagarike n'ubugingo, kandi uhahe uronke hasta la vista bantu banjye, inshuti z'akadasohoka za News World Rwanda, ndabakunda cyane.